Bene musiyagaga seboningolele mjanja yoi kiwa jagoya ukwasia tingiza mti ndichichawa alafu ela mali ya mbiti unaisie ekauma uya eke kwa export ekaenda abana ekaze bose chao ne bakabati netelo songio zebeti akado loze kala na mazote ya mbiti ayezo zie mula wazu kwa musomuzi yes, daddy, you have been actually, when the guy and I and a quarter year, see, no, you can years, you don't value actually not as yet. This is so important, the quality. Then you like what so can Zoka, when a younger chua, can attend apple. Assume on your gatatu. Now, mamma, I do a good younger. Wakaga liba mbiti amanzi wakana value. Di nasani wewe. Atakao msanizi. Julius muliwa ditane kuminea odhamadi ya Friday ya kwela peace mutina tumine temweni ni kipisi ni kosinia. Good morning bona mukamba mchanja ni wabasa idisia kiambuna yundi kunda chai murembo ngiba wambea nemukeleze mjanja muno ewa amuthogize chongo so mjanja murembo kwa mazito purity mweni. No komanda alafu tuwe wezi end month ka uchene na nyendiadi wewe sio niwe nage uwe nage na nyendi mwene niwe nage agiri tumanga na purity ndima thina kimongi cha malele boni malele tusongete mwenda mise mjanja kaletio ka ile ka b-box chuo cha muthena jara stafari konga the Babylons jobless tingiza mti kaka sisters yo ngumuja na gomu kaka yes mwana ne motaire ndi alawa peki ndo abadie ndo ambadie ekanga na tila kisingili ke nambo wa thetu zike nambo wa thini aja beke ndo wa thetu kisingili zingili mundo zuku kizwa na mundu kandu utwika zikajela kwenda mane beke ndo ambadie kizingili mundu kwa tuwe utali kustake mwene wadi mwakendelera tuminete mwe boni kitunguza pile tuminete mu mwenyezi munyawa mbiti tuminete emwe Paul Kisi Lazarus nganga ngongoro tuminete mwe Rick Kimwele tundi kumangala gosia Tharaka Nithi Musio Kimodugo ndani ngalagosia kitise Chris Mativu ngalagosia mwala Brian Motati malalane twendene wa mitambo Master David ndibona nao miredempta ndunga mwaniki mulungi ngalagosia kasara ni mwiki Samuel Kie Mafidelis Musio kama mbona wa mondo Daniel Mwemomutia kilwa kamande okadereka Lembwana Alphonse Mutoa Irene Stephanie Peter Wambua Godfrey Munyao Moses Joel kilwa kamande Mutinda kola kitivuki Twinzombe Guza wa Masi Doverek Mutise Free Killer wakiedhia vile vile nemo ndo wetu akalumu kioko wa koma gazia gede mjanja sana tumine taimu imo ndo wetu wa maingi masumba gazia neo kedhia sana na kele kamono sana maingi kuma masumba ngu yes idhiro mine ya wau idhiro mine ya wau atuye kanye idie Elegeta okwea tingiza mti nyonga tingiza mti I like that man Oza nemi yanzo kusia mudananga Nunu ndinenda kutukese manifesto wengi ina anana se basi kanga ningilie mti Jakoya wanazimu na aye muna manozi na zinda arazimu idea zilawe nazimu idea like nazimu Nila ndo nimambia kweli ngite na wewe yu kwanza mundu akweleza ai mundu wako akweta mbiti mundu leo akweleza kindu important ai goto atindie to then ndize na KWS to me message mbiti ziyoze goto tele mbiti yu ndizo tuenda ju mbiti ukambe kwata na ndo zenza mbiti aye ikito kukumya metuka mbiti ukambe leteka Ugana mbiti ko beja
ya ngiti okama lala chini mutaalamu akoga ya metuka ya ngiti wa tembeza kiatu Enakuwa ile ndio ina ya wangu Jagoya. Tingiza mti. Agune maanisha geisi twithingilia maundu the alarm negative kana alama thuku mande na tubine itheta Kenya so ndo athingilia maiteka wairutia tu fresh kana tu fresh barida kibe masana na kila mundu masana na 24 steps economy na nimedana ina kwa wiki kuma you Friday mpaka Sunday niko sereleka tukasereleka Kiislamu lakini kima rasta mlinaona kila mmoja hairi sala jable solva kia Kingsley wala shata na sala